ngasi akasmani imfalgi khana pungpham gi thoromda lengsin biriba kai khumnajariba professor Debananda Singh Ningthoujam Department of Biochemistry Manipur University ahan mokta da akasmani imfalgi makai digi taram nokseri aina su all India radio bu ngamkhai le tena thagachari mathangda Manipur lenga ki Directorate of Education S ki Additional Director oina thau pubiriba Bisheswar Khumukcham busu ahan mokta da kai khumnajabagloina taram nokseri thagachari ngasi gi oza thamjari ba hiram se oza Chaokhatpa Khunai ma sembada education na lawr ka doriba Thoudang ma haibani oza aduna ngasi akoina Chaokhatpa Khunai ma he miyamna akoina panari se oza ngasi akoina hingiba akoi iramda Manipur si atopa miyeng amada di akoi Chaokhatri na haibani oza aduna akoina Chaokhatpa ma mangla na ma akoina mangmangi bada oza akoina education sina Khunai asi changes tawpada yam maru ba Thoudang ma log haisi akoi khudi mangna loina khangnari oza aduna ngasi deina chahi manga tara amusu kunda lakadoriba mirol lakadoriba Khunai sida education na karam makhal gi role logodage haibadoza wahawdo oina ozana kitang merik chuna thambiyoza hoi ai haijage nainariba hiramasi yamna pak chawba oibunina tabiriba miyamna khangba ngamnaba mongda aina samlapna haijage education haibasi Chaokhatpa samaj ama Chaokhatpa punchi mahing ama punchi maren ama purakki haibada education na yangnen charugi Thoudang lawribani education is the backbone for social progress ko aduna education choiragadi society do haugatpa ngamoy Chaokhatpa ngamoy education na si gi tongan ba magi meaning si leigre sigi context dai ba haijau hairagadi education is the process of citizen making citizen ama ohen maduni just inhabit nataba lamdur khundare bi mindu nataba society gi Chaokhat khongthang da mami mana pangaga achoba role logodoba citizen ama kamaina ohen gadage si education gi mathau ne masi hujik leba system sinadi masi gi citizen making process si kharma khai di ngamaga suko mapungdadi masi ngamdribra haina lobjei agi wakalon si mayamna khanabaga kitang taiwan ba oirambadi yai aibu sincerely haijo hairagadi citizen making process da akoi education si kitang masamo kharaga hena phanba healthy educational ecosystem ama semgatpasi Manipur gi onadi yamna mathau tare haina lobjei oza yamnga je oza masigi ahamba gi akoi wahawdu gi wafam se akoi gi Bisheswar da su chap chana akoi thamjage hojik leriba Manipur gi education system sina akoi tungda lakdoriba Khunai si akoi Chaokhatpa Khunai ma orekna bo hona bada akoi na lawgudoriba Thoudang se karam ba sector sing na maru ina lawgudni haibado additional director na tang thambiyo ए थमजक एजुकेशन से अखोगी प्रोफेसर देवानंद ना जो थम्बिखिबदुनी होलिस्टिक डेवलपमेंट सिटीजन मेकिंग अखोगी सोसाइटी अमदा लेबा मतमदा आइगी राइट न करिनो आइगी ड्यूटी न करिनो आइगी रोल से न करिनो हाइबदु पुलप तंबिनबा ऑल राउंड डेवलपमेंट की फोकस तौरगा चटकदबने एजुकेशन से द हुजी की अखोगी लेबा से मणिपुर खते कंटेक्स्ट नत्रसु ऑल ओवर इंडिया दसु चेंजेस ति मैम अमा लाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मनुंग से अखोना होलिस्टिक डेवलपमेंट की फोकस ता अंगांग क्रिटिकल थिंकिंग तंबिबा स्किल दा फोकस लाको मैम तौरी बट हुजी को इना सुना येंगबददी खर रोड लर्निंग दा खरा फोकस तौबा एग्जाम बेस एग्जाम ना मार्क फंगबा अंगांगना खरा हेन एक्सेल तौरीब्रा ना कोना लौबा अदुगी अतोपा मागी लाइफ स्किल दा सोसाइटी दा लाकपदा हिंगबदा चंगदबा रूल कुंबददी कितंग सोनबगी मोंग अमा कोई खरा लेरी ओवरऑल ग्रोथ अमा लाको मतमददी मा मसागे ओखन खंजमगंबा मागी हिंगनबा लंबी माना पुथोकचबंगंबा देन मागी फेलोपिंग से कमाइना मा दिल तोगनी हाइनगनी गांगनगनी हाबगी पोट मैम से लोइमक दरकार लेबनिना कोन लाइक ता खतंग इरिबा लाइक ता डेफिनेशन खरा पीबा दो अंडरस्टैंड तौर खतंग हिंगबदी याब नतबनिना अदुनसु पार्ट अमो ओइरगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ता मागी वखन खनबदा टॉपिक अमा पीरगा सिदगी मागी इन्फर तौरगा क्रिएटिविटी दा फोकस तौबा मानी इसे सकनिंगबो ओइरसु माने स्पोर्ट्स के लमदा चटनिंगबो ओइरसु द व्हाटएवर मागे पाम पोतो कोइन एनकरेज तौबिरगा डेवलप तौहलगा दु मरकसिदा मासे एम्पैथी अदुसु खंगहनबा को इमोशनल क्वेश्चन तिसु याम थिन इंपोर्टेंट ओइबो इंटेलिजेंट क्वेश्चन कतना मरु ओइदियो अखोइगी स्टेट से हायरस याम थिन डाइवर्स ओइबा कम्युनिटी मैम लेमिनबा मफमनिना अमगी बैकग्राउंड से खंगदब याते मागे ट्रेडिशंस अंडरस्टैंड तौबो ताई मीगी तौनबा आइगी हाना खंगबसु मथोक ताई आइगी ट्रेडिशन आइगी रूट तुसु खंगबो ताबनिना सिगी मैम से ऑल खोइ एनकम्पास तौरगा खोइ करिकुलम से इनकलकेट तौरगा सिंग से तंबीरगा पुलप ग्रोथ तौर क्रिएटिविटी योखटपा क्रिटिकल थिंकिंग योखटपा मानी सर अदु मैम दो तौरगा चटनबगी प्रोसेस है खोइ
खर इम्प्लीमेंट तौर NEPs दा तौरगा खर अखोई इम्प्लीमेंट तौब हौरे है थामजगे समना हारबदा असैगी लैरिबे एजुकेशन सिस्टम सिदगी को सोसाइटी दुगी एसेट ओइगदबा सिटीजन पुथोकप ngamgadabane yam no je za mathang do za akoi professor Debananda da thamjage za ngasi akoina Manipur da uriba khunai gi mahing punsiro aduga akoi gi semit loan mayam punna maksi gi mathakta akoi gi individual lifestyle da su masi jam chaungna akoi gi akai ba je za thoe haina mipum khudimong da lawe khudamoina haiba da taxi akoi angang amana magi mathak thangbada thamgadaba haigadaba wangang chatnaron chatsi taxi si mu kairakpa aduga chamana na mu ngasagi an singsina angang da takpi tambi gadaba magi experience magi eba yamna fa vision gi eba adugumba khasi dusu mangboza role model oi gadaba aduna taxi kasi mangakpa aduga masina amu ngasagi individual lakpa aduga amu su ngasagi social gi eba sector da mu nupi gi nupa ga se right manai amarom da mu manarakta ba adagi amurom da nungdang da chatpa khotpa wari watai ngasagi aduguma mayang leiba aduga mu maru ina mu lakulbsi hingbagi awa sai thingsi lakpa sida ngasagi economic transformation ama akoi lakpa haitare ja ngasi ngasi mang malen sida ngasagi haiba ngasagi mathakta panjikriba ngasagi individual gi social gi ade economic gi transformation mayam amade ayam de loida laknagriba ja aduna ngasagi thamjaningi ba laksaningi ba wafum sidi akoina sahi 10 kun sida karam makal gi asan vision yenga kanda hoji yamna chokhatpa khunai chokhatpa lebak ama oriba makoi gi lamsida ngasai individual gi natraga social gi natraga transformation natraga ko economic transformation sida akoi gi education da kari Thoudang lowni habdo ja odana kitang mari chung thambiyo mane yam luba issue ni education gi nainaroi kanguna expert singna global level da nainaba mayam sum thengnajarapodagi hojigu 21st century gi ahan ba quarter changchalabne khar raga di tangkhai changchalakador home kya la i akoi da safu yam piri home kya sina samna harbada laptop ki magi version ko adagi di koi internet ki da 4G 5G ko akoi gi education sidi kano na mobile na 5G yauraga education sidi 3G da lai horabra haiba issue si la eba ko aduna akoi education si kitang inertia leiba system haitari education ai simung tu mai khongthang khar lumme honghaning ga su yam thune ta hongu ya de adu experts sing na hainari se hojiki leiba crucial point ko in history sida ahum khak moin hairiba equity diversity and quality si punna tuna satkadabne education gi quality su wangkhalan ba adiga sai Raichanda takpi ki ba nipa nupi gi zamana ba magi access to education phangra ko adi angang nupi mjamna college da khar thenga leiba da thokpa problem ga nipa mja thokpa problem ga mana da ba mayam su leiri ko adi mu ethnic group khara economically kitang koi gi challenge oiba group khara ko mama du khrabi ni gobi yolaga tawjabani angang du di dar yam pharam be adu mana education da higher education am changchar ba no ba tongan se think ya phangi ba aduna we must ensure equity ko gender equity and so many other equity ko at the same time equity si hengat na ba hona ba da natuna education gi quality si wankhatlo haiba aduga education sector sida you nurture diverse group edi nipa nupi da nataba tongan ba ethnic group mayam si sa mana ba educational opportunity pi ba even third gender hairo physically challenged hairo people with disability PWD all sections we have to include in reaching the unreached in the education sector. So we need to promote both this trio, that is equity, diversity, and quality. Adida sina si ore. Sigi mayam si masi Raichanda loina khanari si philosophical oina khanabani. Actuality da laki hargadi government na masiga marilena ba policy shift policy change ama darkar leba policy change di matam changi aduga chidai da lor pada ina cheten samtang hayoge India gi education commission mayam hujuna NEP 2020 la ko India gi hanan ba kothari commission namler me 1964 if I remember correctly alwa da waram ne magi document ji puthor ko si mana phajaba sentence sama hayo the destiny of India is being shaped daily in her classrooms India gi tungi marai bakse nungti gi magi classroom da tawriba leiriba phibam sina India gi tungi future destiny si lepe India do Manipur na sindu ogadi the destiny of Manipur is being shaped daily in her classroom adu akoi gi classroom de gi Manipur gi tungi destiny si ojik thon mangam bra habdi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯝꯐꯥꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯕꯤꯁꯦꯁꯋꯔꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯒꯨꯗ ꯐꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠ ꯐꯖꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯡꯊꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ NEP ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯄꯟ ꯕꯨꯛ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯁꯦ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗꯨꯅ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯥꯗꯨ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯁꯤꯗ ꯍꯣꯡꯉꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤ나 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ 10 ꯀꯨꯟꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯁꯦꯄꯤꯡꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯌꯥꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯇꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝ ꯕꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦꯅ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯩ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯠ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎ ꯌꯧꯅ ꯑꯦꯟꯔꯤꯆ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯁꯨ ꯅꯦꯁꯦꯁꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯁꯦꯠꯇꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯕ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯥꯏ ꯆꯠꯅꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯎꯕꯗꯒ ꯈꯨꯔꯨꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯉꯒ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯗꯤꯖꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯑꯃ ꯄꯔꯁꯨ ꯇꯧꯏ AIꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤꯗꯅꯀꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯎꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯝꯃꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯜꯇꯔ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯩ ꯈꯔ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯌꯦꯡꯍꯜꯂ ꯊꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯍꯣꯁꯇꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯣꯁꯇꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯗꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯖꯤꯂꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯨꯛꯅꯥꯒ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯒꯤ ꯋꯥꯛꯁꯣꯞ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯩ 6 daysꯀꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯕ ꯑꯌꯨꯛ ꯉꯟꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯁꯥꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟꯁꯦ ꯏꯟꯀꯜꯀꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯈꯔ ꯁꯦꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯕꯦꯛ ꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯇꯔꯗꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯈꯛꯇꯪ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯕꯦꯛ ꯄꯨꯗꯕꯤꯗ ꯀꯥꯍꯜꯂꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯁ ꯇꯣꯡꯉꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯇꯤꯀꯦꯠꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯑꯍꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯐꯝꯍꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯍꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤꯠꯇ ꯑꯩ ꯄꯤꯊꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯁꯤꯠ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯄꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕꯤꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯇꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯕꯦꯛ ꯗꯦꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀ꯭ರಿಯꯦꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯇꯧꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯁꯤꯟꯖꯩ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯐꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯈꯟꯖꯩꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ NEPꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯝꯕꯤꯕꯗꯣ एडुकेशन चेंजेस पुरक्पसे खुदक्ता ngasi hayeng heta पुरक्प ngam नतेबा लिसांग सेना चेंजेस तम तम इंट्रोड्यूस तौर लाक्तोनेबा आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हैना खोइ लै अंगांग से ngसाइगी खोइकी अपार नंबर गाइना अंगांग रेसा तौबे अंक लाइसे अंगांग से खोइना पुरा ट्रैक तौनो मागी ग्रोथ से हौबदगी कमाइना लाखि हादु खंगनबी मोंग लाक्तोनेबा क्लोजली मॉनिटर तौबा तौरक्तोनेबा मासे स्कूल अमदा मिंग चले मागी IDMP नि मागी स्कूल सिगी व्हाटएवर ग्रोथ लाखिबो खुदिंग मक से स्कूल सिगी नंबर सिगी मागी अकाउंट सिदा पुलप से कैप्चर तौर थमदोनेबा माने स्कूल अम चतप मतम नंबर से तौर चखिदोनेबा अंगांग से कराइ भो लेवल भो लाखरे हबते मोइनासु येंगबदा खंगबा ngमदोनेबा मागी समना हबदा आधार नंबर गुमने ओइदोने अंगांगी अदुगुमसे मु
digi locker da mu government side da thamduni aduna khoi holistic progress report card kan lakhido adu lo integrate tawrok moi ma'am se adu out of school angang se drop tawgidoi ne drop out se aduna drop out tawi maram se myam lei haidi sigi pochna outcome se afaba laktaba haidi like tamma kai kana doino si madi thabok chalalaga yum gi bateng pangan mane ne phai khalakba smai to busu parents ki perception ne busu perception management is very important amu oi busu haida koina educator ne na khoi gi leiriba executive kambu takpi rebo oja sing adu khata nate ba parents makhaina zongang thabirak tadi amu phak tai na ko aduna sigi out of school angang sing sisu school character si kai gino tak tabi maram si kai na khoin thibam changi ada kai first day identify to bum changi ba aduna khoi resa tawruga tawra ise ngang se school character si ngang se kadai lai gren thibam tamda school kadre ma se aduni magi problem si kari no khoina kamai intervene to bi ai haibagi pot se effectively lakna bagi pot to ne thang thang lai ise then ngasai gi outcome based an lakna tamda equity se sai sarna sam thambi gre hadi khoina angang nupi macha like tam halibra ko adigi disadvantages group khoi gi disabled mi sing se manadaba mayam lai hadi normal class and the phamba matam da ngang se tambanga maktabuduna kari step lokat pire khoina magi obi special element hai khoi khunai sida mo se tongan inthok pa nate integrate to godam ni equity as khudemang ta everyone should be given the opportunity to be a learned person ma education gi chances mon pi gedam ni ba adugi poching ja adigi socio economically disadvantages group kaina khoi ACDGs kain lei lesarna thambi ba orphan angang sing then parent amu khatanga leiba aduga like the tamjaning ba but ngam da mama lu khrabini uksa ba KGBB ga na koina ko Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya ga nan pimcha khatangi residential school me then Subhasan Netaji Subhasandra Bose Avasya Vidyalaya ga na koina school Manipur da trying thoi ga mapan ga lei sida ngang sing se pura entirely free ne moide thammaga sit se chama chani na hostel thammasu yawi thammaga smaina uplift tawna ba se khar di honari adu honna ba se hen honna ba darka tai ko but initiate tawraga de chadi chathari adu thamjabani ko adu hujiki ngasagi initiate to buza khoi myam mateng pang bagi wafam ama adu loina na ngasagi khoi gi hujiki hari ba khoi South Asia da Korea da khoi gi maruina khoi gi Tokyo da leiba sing je uji mai gi khunai ma se chakhotpa gi shaping je lakna ba hona ba da government ngak ta na yadabri na ngasai private company na su moi se sen mateng pang mani khangdi adu mai na loin to ba adu mai to du so khoi Manipur da su private ki mateng pang ba se ya mathau leibra lei ai lei han thamjage khoi company sing se CSR activity ne mogi corporate social responsibility makha se sida adum to mayam to bi solar gi plate ka pi ba khot pa then plan India gi makha da adolescent health ki tang ngang sing se hogle ngang sing sida hadi ahoi mental gi growth lai physical growth khatana ta ba makok sida no ba idea mayam thogli mana khang da ba to share tong no mi lai ta tar ga di nathai na chakhi ba ya be chances lai dina ko se ne ba koina mentor gi darka tari ba guide gi darka tari se si plan India gi makha da Directorate India ga na lai to plan India gi makha da koina birds and bees stock kaina koi program collaborate tawra ga dum pangthok se ngang sing se awareness dum pi adigi koina jonoson gi ma pa da ubirang gani drawing ga moi wall drawing ga taw thami to haidi right sini nangi right na sini dunia dani khangan bagi myam se koi dum pangthok se then parents ki side tagi so asai haijab to Southeast Asia countries and akhoi sum Khanna se sun kan gi eastern countries ma kai Japan South Korea gan haire se dang sai gi outcome based hain sai in panjagi to like tam mi se lawyer aga angang se employable oi brand akhoi gi haidi like sena oi heli se tambal oi matung da overall ke no to ne ba growth se ma se mentally se growth la kadabni physically growth kisu like to the apha ma am apha dai cha dana ma phagadawni then ma hingba ngamna ba emotional resilience like so lakadamni then society to contribute to wase ma financially contribute ma hingda ba yade dana ma paisa tan ngamna ba ma hingna ma livelihood tan ngamna ba pot amusu lakadabne ba adu like sena pi ba ngamakta targadi last dangang sing tokthokhi haibagi chances adum lai drop tawkragena tokpa da na ngasai gi ma se khunai sida ma se yakhai thikai mani tamaga leitrabani na akoina ngang sing se tambigedau matam do ma jana tho leigrabani na magi makokta ma influence ta tawba man tinariba mayam chiga pungraga line amada dum na thaina chakhiba yabi chances dum leidana aduna sigi matang sida akoi skill gi education se si so ai am important yam oi hanai thamjage skill se da haidi akhoi skill hairaga akhoi Manipur da di industry leite factory leite aduna factory related atuda tamhalur di kana rem ko ana akhoi di agricultural base ni then IT related akhoi adum phajana dum
tawbu yaba potni haiding sai human resource ta base ya adu moto khoi de atai leiba natabnina adu natabda khoi gi kai haikra traditional myam leina khoi gi kai thumuk saba then li gi pochei semba phi saba khoi wangai phi rani phi ga se mapanda maming chatpani then silk reading gi myam ma leigi dun ko chana chana myam se si sing sida haidi khoina illibani haidana academic line da pang end in base si pochei अखोई विजन खरा ब्रोडन तो थोगने हाइदी एजुकेशन द एकेडमिक द पाम सिंगसे सिना खरा इलहन खिबा देन एजुकेशन अदु नतबा आई अतुन द चटनिंग दे आई दि सोन चटनिंग हाइदी मसाना मासे सेल्फ एम्प्लॉयबल ओइबे आनबा एंटरप्रेन्योरशिप लोखलक ngam adagi society da ma positive impact laktunya duna ma contribute to ngamoktunya adugi lines da chat khinaba akhoi gi education marak se da yam rigid oiba akhoi curriculum khoi road learning da base to buse si manung se da core curriculum se da si hapchilak gi poche tena tangai phati ko si hoi NEP du so already pallaga leira pot ngata ni ada koi huziki Bisheswar gi da huziki anoba koi NCERT gi adagi koi CBSE gi da koi gi open book system la ise masi open book system je Manipur da la aba matung da mayam na di sector khudi makta gi di hai open book la khadi ma se no tawrani adu tawrani adu hai di marking du ma wang rin nungnang ba pu eba adu tasina open book da la kadori ba madugi tungda kone society da contribute opuna thabak ama thakpa matamda natraga magi skill base ki exam ama toppa matamda di ki hariba angang sing du de yamna skill oiba mi ma throkna bi gi pandam da de ba aduna ngai open book ki system se hawdorpa matamda kana positive oiba aduga mayamna khunai si da lariba parents sing na moida kitang negative feeling ama yawi se ngai gi Manipur lenga ki mi amoina kitang amtang singnopi angang sing se academic line da to laga skill da chalhan bi haiba matamda sisu koi warm welcome se han bada kasum phangoi ba tawroi ba koi perception da parents sing sina aina pamba aina phangdo po che isa sing sida tahondoi ni ai doctor hododi doctor chan cha ohen gani ka khanba du mugi mindset se koi tam change tor darkar tai ba adagi road learning se akoi like ta yaure para si chinpha puraga pharaga e base si pochida chahi chupam tawang po se koi 3 hours ki exam ama pangthokpo se da iraga decide tawbigi khoi gi chatnabi ma leidena se sigi potsigane laktoni ngai open book se chimpa purga iba ngang dudi khoina phaiena haidori buko understand tawbra hana adui potu da khoina khangde ma se ma kyam yamna khangaga iri ino ma note semdoga phajana pathoga laga hangakpo ko singa chana dana ma irami bra habise khoi khangde dana ko open book haibasi khoina khara balance oni yeng darkar tai buko open book hairaga hoi mayamna chingnari sisu khara adusu muka address tawdu sum yate open book ni hairaga mayam spangi di inera pangsen da selaga gyan ta dana kamta khangau da bida taw hidra haibi potusu mula kani but open book tawruk matam da hadi pangsen da lai manung de jara 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 selaga ibe ya bai mong da chat targa di potu gi hoina pameba angka du tara roi form da tara open book haibi matam da concept to question sida paragraph am pire comprehension su tawri dana comprehension pire matam da answer makhada hangaga si manung sidagi paraga nang sida answer khumona tawbus yaridana comprehension se hangdoga leire loimak mapanda hangdo thamme dan mi gudung answer khumde ka sungam deba aduna si text sama si mana para matungda sidagi mana kari infer tawri kari understand tawri habigi basis ta chakadamne open book la so aduidi mana pareba text se ngang sing understand tawre masuk param da borim be hana ko exam hall manung sida mana text jar paraga sigi sidagi ma hangiba answer se si mapas ne lawruga samaina semagi ibya ne na direct text na lawthoga khumba ya answer di targa de mu yaruiba natabida ma understanding da si text da piriba concept understand tawbra haibagi mong si check tawruga piba mong oi targa di open book se kan oi gane ba mathang da jate bandang lakse ke huziki uza akoi Bisheswar na takpi budo ngasai huziki open book ta la khadaba adagi magi skill gi adagi magi tungda angang duna like number lor matungda khunai da pirkadaba economy gi adagi ngasai skill gi lapa adai ma se outcome do kari oigadagi na haibu doja adu huziksi Chaokhatpa leibak singda ngasai akoi Bisheswar na thamiba AI gi computer gi mathang sum lakpada da huziksi ja akoi India da thengabusu thengnoja yam athu matam da hoguduriba Manipur ga di yak yum thangna lariba Assam gi Morgan district da akoi semiconductor gi akoi assemble plant ka link gi baja masi total masi subject to collection da masi 50,000 crore ni kaina ga hayoja asigi mathang da amuk su government of India na yamna kuidring
ꯉꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2026 ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯀꯤ ꯗꯣꯂꯦꯔꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯇꯥ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯁꯀ ꯇꯥꯏꯋꯥꯟꯒꯤ PSMCꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟ ꯇꯥꯏꯗꯞ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 91,000 crore ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯃꯤꯀꯟꯗꯛꯇꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕꯜꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯇꯒ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯞ ꯇꯨ 10 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 10+2ꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯇꯨ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯦ ꯌꯣꯟꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯧꯈꯠꯍꯧꯒꯗꯒꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯍꯧꯗꯣꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯔꯣꯜ ꯕ꯭ꯂꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯕ꯭ꯂꯨꯝꯁ ꯇꯦꯛꯁꯣꯅꯣꯃꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯨꯝꯁꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯐꯥꯎ ꯃꯥꯁꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯅ ꯔꯤꯃꯦꯝꯕರಿಂ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃꯅ 90% ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯎ ꯃꯆ ꯍꯤ ꯔꯤꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ rote learning memorization so first stage is remembering second stage is understanding understanding sidi satra khara phabo ti khara yawramani ayamba satra na remembering gi stage da frozen tor lere remembering understanding adagi di application ko adagi di analyze ko adagi di evaluate highest stage da create mana samaj da lerimda pot ama mamang da lakraba mi miyamgi idea miyam do compile torga man inauno pot ama present to ngamba akoigi education system si school do orsu college do orsu just remembering the gi create to ngamagi creativity gi stage bausi lan mangam na quantum jamam change masibu Clayton Christensen haibani pa sina masi educational theory samani man haibe man masigum kari kaugebu disruptive innovation hai disruptive innovation di car apikpam degi car achoba ama sarak pasidi sisu innovation ni adu sidi disruptive native ada koina self driving car ga haiba flying car ga sidi moisi disruptive education ne mana uji harji 21st century gi hongakadru mayam ji harudi our education system is ripe for a disruptive innovation habidi education si laimai da thoram badagi nongthakta paikhatpa ngambagi adugi quantum jump ama darkar lei sini koi Christensen haisi aduga atopa 21st century skill ne mayam to tabiramani 21st century skill 21st century da workplace da ahong mayam lakadori society is ahong mayam lakadori adu hanagi rote learning memorization sini yar aroi how much you know right now is not important because 50% of what you know today 10-20 years to the obsolete or unable anong no change mayam la never nang ngasi memorize to mayam je tangkhai am di khadar ga di obsolete or ani chana da boy never aduna moine kari hai more than knowing so much about the subject it is in the 21st century the skill which is important is learning how to learn okay hojikti rich khoi angang sing si mayam adum khangbiramani mobile am pairaga mama pa de moi angang ga mobile am loi paire smartphone moine tawdo si di whatsapp ta kenom thagat pa YouTube ta kenom thagat pa di controversy thorak pa khana chaina thorak pa the mobile itself is like a library okay sida information phangdab leite apabadagi na phata bhota magi subject to ko mari rena ba thi dina khotna magi knowledge build up sidi ngamdre ko adu skill set ahum sida koina tienna matam su yam leite banina learning skill haiba ma set am ga lei ko aduga adagi di literacy skill life skill ai acronym moin haijake learning skill gi da moin haisi koi gi creativity critical thinking collaboration satra si oja de ke kata tamna taba learning among themselves so collaboration aduga satra khoi angang si yam power pharasu ko maya mangda keno ma lecture ma piu hardi ma communicate tawda khara waba adigi write up am iro hardi adura kitang broken moiba mong daga irakba so creativity critical thinking collaboration communication this is the learning skill atei su lei ai hajar roi matam gi keno lebnina adinga sai literacy skill duna internet sida there is a explosion of information angang si ngau bi ai internet gi karamba good data no karamba na bad data no discriminate to bungam gi
ko internet literacy ko similar aduga media literacy cover the irapa khudima achum na te cover the irapa mayam ji marak ki aingon da kana ga dawa valid oiba society da kana ga dawa idea na karamano sida koi gi just propaganda gi material na karamano machi khangdu pangamba aduga online meeting amda zoom meeting da nang phone nam pairaga natraga laptop pairaga sida khangda angang yauri si media literacy sibu IMT skill ara khangni sai duna force aduga sai life skill dum lak chade koi gi school college machi chu yokat pam changi ba adugu tasengna school gi policy de sibu masi aware oina gi roe flip saina hai ko FLIPS F hoisina 21st century de angang si flexible oyom change mas any environment adjust to ngam madam flexibility adagi L sina leadership quality ko leadership I sina initiative id oja sina nangi assignment to iroena girigi ta ga ibena taba masagi own initiative te ko adagi P sina productivity aduga yamaroi ba ma masai oja bises choron su hai gare S to na social skill ko gi lai ko bangang si yengbiyo laikai de su kam tin na taba yam isolation oin leiba ma ka di 93% pangba si society ki asset oiti aduna social skill so develop torpa darkar lei aduga ngasai Raichanda haibi giba 21st century the angang singji they need to become digital citizens digital world da moisi comfortable oina navigate to masagi maikei si masana chumjaba ngam oi gedam ne madung ngamdragadi Iraq narga sirane ba digitally drown hai se ko masi thu anda ba ma changi aduna 21st century the koi gi data scientist ko adi de aina sum ubda mi kran hai ne ko most of the students in our schools and colleges right now they will be working in the year 2050 in jobs which do not exist yet adi job se hojik lak thriba karama job no khangdriba aduna moisi chumnagi masagi larik am haibudu nataba technology mayam ji marakta gadget mayam ji marakta AI robotics kamayam laturi sigi marakta AI ga collaborate torga adapt to ngamba 21st century dadi adu hojik si drone design to mi adegi de koi 3D printing torga tissue design to mi ko hana leram banati ko adegi di mi khradi koi gi inagam khum mi moi gi free time am lei paisa di am lei ba moi gi free time si karai da chatlaga akoi free time si spend tawni si leisure consultant ngaina job laktori hai ko aduga ngasai gi Raichanda haibra putu akoi angang sing si school gi ngasai oja Bisheswar su no back day gaina tawe adugu munu michida ko angang sing si koi gi mahuksa gi ko prakriti gi oiba saktam sing si ga moi si lapthok na reba aduna marak marak nature visit kumba nature walk kumba forest daga puraga ko koi natural world is swine to we guys khangan ba za mathang num lak se ya hujiki oja na habi to hujik se mipung khudimak se haijaba tare oja hek angang sing se pop da mama pa se masak khangak pa ga ngasai gi smartphone si adum yauna na khangba gi mong da la bani oja aduna hujik se kharam de addiction to hoi kharam athu oja aduna hujik se AI gi adagi akhoi generative AI gi lakpa adigi automations lakpa adagi global interconnection se leiba adu matak ta mu hujik se koi gi virtual studio ka ne ga oja ko gi lamamug arapa se jasoli digital na khatang khalla kan da akhoi se pai di habu to khatang kha kan da loina akhoi interconnectivity leiraba matam si de oja khoi gi maruina khoi na generation sing si da masi da karam makhl gi education si pigani na habi si oja khoi services so na kitang tang thambi oja hoja hoi haibi chumme hek polok poga ngang hingse atum hairga pokle emoje hek pokthor ko mon uri se phone smartphone smart TV everything smart neba aduna sigi potse akoina moise pai ge nu tawunu haibati ngamroi yararoi moidi sagonara poklabani hojik mamang generation da laiba kamuna phone je pairaga mi maming sep to wa haitabi yai angang macha chahi ahum phadre maron thokti bangang se phone je kamai navigate tawni se moi khanga dum moi de pick up yam aduna moi gi di moi life ka sagonara ga lairaga do phone se sin moi heng chakhla ko ta dang sai gi haibi gi to AI gi growth me am lai hojik koina 1990s akoina 90s odaida intelam da phone ma solok pase Nokia gi yamna kan ba tab da kai wa da phone da pairam mi matam ni hojik lai isna innovation se na no tholaga mayam tholok pani sigi poche adum leptana sudum lakhi gani sigi chip ki sai gi chipset pan biri do chip exponential growth ni sai 128 kb ki macha amal
ꯂꯩꯕꯗ ꯆꯥꯎꯔꯦꯅ ꯐ꯭ꯂꯣꯄꯤ ꯗꯤꯛꯁ ꯀꯥꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯐ꯭ꯂꯥꯁ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ 512 GB ꯇꯦꯔꯥꯕꯥꯏꯠ ꯑꯪꯀꯗ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤꯅ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯊꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯆꯠꯈꯤꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯇꯝꯕꯤꯒꯗꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯝꯕꯤꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯇꯥꯛꯄ ꯈꯛꯇꯪ ꯈꯪꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯐꯣꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯁꯝꯖꯤꯜꯂꯗꯤ he can access everything ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯨ access ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯆꯨꯝꯗꯕꯁꯨ access ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯔꯤꯃꯔꯁꯨ ꯃꯥ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯆꯨꯝꯗꯕꯅ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ all kinds of data ne phangdoi ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯇꯔ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯦ good data su bad data su loi phangdoi ne ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯊꯧ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯃꯆꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯠ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯄꯥꯏꯍꯟꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯦꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯪꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯔꯦꯐꯔꯦꯟꯁ ꯕꯨꯛ ꯊꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯕꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯥꯛꯏꯗꯣ ꯃꯥ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯅꯦꯠꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯂꯩꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥ ꯊꯤꯔꯒ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯂꯧꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ minute tara ka phomda mayam ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯑꯐꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯃꯊꯧ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ authentic data ga fake data ga discriminate tawba haibom changi adagi ngasagi addict chubuse potse responsibly use tawba tambiba tai hadi addict chuhraga mayamse adum yengaga reels yengaga scroll koto minute ada chingaga dum tawle adu productive oiba thabakti nattaba adu bisesor koi addict chubu dune aina partly the addiction tawyana ba angang singsi natural world ga kitang loina na ba natural world gi moisi yamna divorce tawreba focus tawra thambida ba adu jikse angang am singjamai de lein khalasi magi mind di kano de lei Singapore da South Korea da man som da digitally South Korea gi film ma moi gi hairstyle ga koi angang na tamai si ma physically he may be in Uripok but his mind is in South Korea adu akoina amomo madugi world do imaginary world ni you are living in Manipur gi lamit to meet ko mahausa gi saktam siga nang khaina ga noina maramakta nature siga su naksan han ba ma influence la ise South Korea gi influence the Manipur da la ise akoi gi digital bridge sama sema khibji sigi through the line ba hana uram ban te jana aduna si akoina tamba matam da su afaba gata longna ba good values ma khay invite tawba kanada ba ma khay spell tawna ba sigi pot se akoina phajana angangsingse guide tawbiba ma changeba aidi mamang da ngasi akhona adune bisesor ko marta critical thinking har angang critical thinking leibatai ba for example phone du the smartphone oire sinari ba angang du satra do mai roi do madi smart mind oibra smartphone you will extract best use if you also have a smart mind so smartphone dagi kana ba Pungpham logi hadi angang gi mind su smart mind ohen batai adu gi makhal gi education am changi ngasi uza akhona thengna akoi ireba akoi Manipur da su ngasagi is hojiki hariba digital ge platform se uza ayam loina uza seasonary uza aduna masi mamang akoi seasonary pa hawrakpa adwaida akoi America da dagi Japan da moise ngasai angang sing je asuk mati waba duga angang sing society tawgiba khotgiba Manipur da sun makoi tare masing mus mayam ama akoi gi thokhiba adu hojiki makoi se some sort of act na rule na natraga ngasai gi akoi awareness na makoi se loina control tawri uza adu main tawdana akoi na hojik ngasai gi akoi additional director na ngasai gi akoi gi thambi budo aidi ngasai gi akoi na khangakpa wakhal takpa matamda smartphone se yawraga la abri na za masi akoi na tuna chattabadi yar roiba masi watsa mu sakhot ki pose mu degree to budi yar roiba maram masina hojiki akoi na education sina hojiki hariba makhal gi akoi technology se implement to humatamda akoi positive way do za purakna bo hona bada akoi na kari thauda adu ne ha no se za kitang thambi smartphone dagi angang sing do siznara no ina koina obstacle lam thamaga ko prevent to budi yar adu de asobo social issue to kane smartphone do responsible use wa dagi digital world sida nang maikai mangdana ba kamaina navigate to nage haibasi akoina masigi lari kutam yum change aduga atopa example amda ngasai bisesor na hagibitu open book la konton mama ban su yam chawba moi chingna ba khra lei haidu open book sheet la ki haita di parkhagi question kusem si su hong to patai open book ai si nangna pusan ning ba lari pusalo ko lari tu da
question dugi raw material di yaw ne ready made answer di like to the yaw same do question do adumai same do ne like to hang do ga su question do ready made thoroi angang do wakan khalga thor ka do ni somna isam example am da in the Spanish civilization matang da write a short note hardi adu di chimpa pu road learning ne in the Spanish civilization ate Mayan civilization Inca civilization mayam mutki civilization jingchi nangi wakhallon da kari factor ne mutki no ga hardi adu analysis sam chang adu direct yaw roi bse za khoi matam su laitam na za hujik se Europe da quality education se base ta matam da makhoin hai ji akoi gi SDG 4 ina makhak lai za akoi education sustainable and development goal aduna masida ngasai akoi masi gi hujik ki SDG 4 si ngasai Europe ta phatan implement si tawang amaga za akhoi sumna kanda masi da tawbagi mo ta ko mami ga khoi tarak ta base masi da khoi society si da laiba challenges me amse masi ngasai gi even akhoi Europe de la na ngasai gi akhoi government gi oiba India government gi oiba ngasai implement taw matam da some sort of section sina ngasai implement taw matam da yarak ta base za masi akhoi khuding mang na masi yade akhoi tungi miro gi da maktani tungi afaba khunai gi da maktani na habi da akhoi khuding mang na lawbagi matam oidebra na habi do za ngasai gi akhoi implementer amoina akhoi district director de kitang thambi khoi oiribane matam je hadi ai ngasai haijabdu angang ama semgatpa matam da quality education piba matam da changi se only sona kan da khoi honariba administrator de laiba kambu then policy semi policy makers then like tambiriba oza adu gotang na tedna som side ki parents su guardians su changeba pulap si honaraga khoi gi India se yengu ton da prithvi ki most populous country usi oirabane khoi se then colonial matamda British na la aga khoi je chahi kaya ama ko moina nairaga thamamabne ba aduda khoi stagi khoi resources me am lut tor pugre adu ya hogulak pase khoi tamna hogulak pase khoi population me am du yam tin yam na lai ki khoi gi se aduda khoi apaba khara introduce tor me khoi na modern education gumba railways gumba yam puthomi but adu so khoi gi on expense puthok nga tani na tra adu posting du dagi hogulak no honab da khoi population so yam tin yam gre democracy kind of la piri democracy pi matam democracy ki wan thok si pochida critical thinking change to decision making change ma phajana khan ba change ai gi role na kari no aina tawdusina kai no aina khandusina kai no policy making na kari la kani ha se koi understand to bun thoeba si poche khoi tawtubita ngau khara hau gre khara so digi akhoi gi se yamna lairaba mi so yamna yame khoi country se lai se Manipur du su dum khoi chara hen badi mi lai te ko khoi hona raga dum ngamna ba hingba ngata ni but smaina sigi population yamba sida quality gi best outcome based the equity haibisi implement tawna honor bu de khoi gi di achauba mane enoma oiba hadi hoi angang chama puthoga si phanaba siamu haibidi focus pa an tawra si aiba sai try to mayam lak bu da khoina equity diversity and quality oh moxi resto no da achobo problem thoeba aduna uza fiziki hariba za education sustainable development goals uza masi phangnaba haibidi akoi quality education je phangnaba honaba da uza akoi matam ju leitamna akoi uza gi akoi professor Debananda de gi uza atenba matam da haitare uza tung da sahi 10 mukki manung sida akoi gi mahi saga da ba uza gi oiba wafam kitang thambira uza masi di team ji yam pak sawne ko matam gi constraint de na aina khangjaba mayam de lei adu time sina it does not permit ko adu amarom da sai gi sustainable development goal enga sai ji gi 21st century skills 4Cs IMT adu life skill ga je masi pirak ke haitar ga di ko koina education is critical or matai we have to increase the criticality of education adu sigi mayam sit tawge haitar di akoi gi like kutam bi se the landscape of education needs to be transformed like kutam bi se aina samna example kara haijage constructivism have a theory im lei khoi ojana blackboard ta hojim tamna whiteboard ta mayam ta aga chhatra sina pakchin da chinba ko aduga interaction to ko question answer to na basi yam wat ba adu hoji harisina critical education da hangi hargadi lai kutam bi hongdok patai teacher gi teaching center teacher center education sidagi hongdoga learner center education da lahan bataba adu education gi anoba lai kutam bi sidai da example amane khatan tien garba matam sida ai pijaram ge moina sidai da koi gi concept mapping ga ina angang sing sida concept me ma se photosynthesis matang ang
ꯄꯥꯝꯕꯤꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯅ ꯇꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤꯟꯊꯦꯁꯤꯁ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯁꯝꯖꯟꯅꯔꯒ ꯑꯦꯔꯣꯅꯒ ꯁꯝꯖꯟꯅꯕꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯡ ꯐ꯭ꯔꯦꯖ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯥꯏ ꯖꯒꯥꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯃꯦꯄꯤꯡ ꯏꯁ ꯋꯥꯟ ꯁꯆ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯑꯅꯗꯔ ꯏꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃ ꯖꯔ ꯖꯔ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯗꯧꯅ ꯂꯤꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯨ ꯅꯩꯅꯍꯟꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯀꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯕꯦꯁ ꯂꯔꯅꯤꯡ PBL ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯏꯅꯣꯚꯦꯇꯤꯕ ꯑꯃ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯈꯔꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯒꯦ ꯐ꯭ꯂꯤꯞ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯐ꯭ꯂꯤꯞ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯈꯥ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯐ꯭ꯂꯤꯞ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯟꯒꯩ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯅ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯑꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯚꯥꯞ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯨꯒꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯅꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯔꯒ ꯂꯨꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯅ ꯅꯌꯨꯝꯗ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯦ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐ꯭ꯂꯤꯞ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯅ ꯃꯦꯟ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯝꯕꯤꯔꯣꯏꯕ ꯃꯥꯅ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯀꯤ ꯂꯤꯡꯛ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ USꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯅ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ MITꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯅ ꯀꯦꯝꯕ꯭ꯔꯤꯖꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯌꯨ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯑꯦꯠ ꯍꯣꯝ ꯅꯪꯅ ꯇꯥꯔꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯂꯦꯛꯆꯔꯗꯨ ꯅꯌꯨꯝꯗ ꯇꯥꯔ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯪꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯈꯩꯗꯨ ꯇꯥꯈ꯭ರೆ ꯇꯥꯗꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝꯗ ꯄꯨꯔꯛꯑꯣ so homework is done in the class but the actual main learning is done by the student at home sigisi flip classroom masi khudakta homu yadragasu akoigi school college singda sigumba flip classroom gi concept kasi kitang mami tahanba mathau tar right aina Bisheswar su masi mai ai site gi thamjani losilakpada akoigi Manipur lenga ki akoi education SK district director biriba Bisheswar da yamna thuba yamna yangba koi sehi tara manga sida akoigi khunai se yam chaokhatpa thaksi kasi leiba aduga local to global market oiba yap adu makhalgi potential oiba mahirui sing adu makhalgi citizen marisa sing puthokpa yanabagi damakta kari kari ahumbu steps se lokhotpa yab do kitang thambiyo point marida aina focus tawjani musing sai skill education je sai thaksi kasi se pogi roots se khanganabagi portion do de tum already tawra layani pogi chatnabi se masana dum invite tawra leijarabne ba aduma phasana tambiba am chang angang singda aduga education se meaningful oiba oiraknabadi skill education se best tawdawni ba parents sing nasu angang sing se skill education lom chatnaba honarakpa hoi implement tam tawba horani se khoi bosem se registering authority and then the kai high certification authority ma hapna ba khoi steps khar khar lokhal liba bosem sina adumaina skill education gi pochi ilakpa matan philip se per pa matam da all angle dagi angang sing se ai ngasai thamjaba do ma se tamma loi tholok matam da market ready oibra ma se requires skill set se लाइरिबा इंडस्ट्री द जंक्शन बया बस स्किल सेट मा मतोंदा हिंगजनबा याबगी मा मा फगितारगदी अंगांग से मा फरे खलसे माना एजुकेशन सि तम्मा थोगलागा मासा अफबा साता लगा माइ लाइवलीहुड फजन सेम ngam gitaradi माइ मचा मसु दुसु साइकल अमा चत्तोइनेबा अदो सि ड्रॉप तौखिबा मतम द अंगांग से ओइरदी लाइन अमा चखरनी माना फजन मागे मचा मसु सिंग लाप मतम दसु फजन पीबा ngam गाइडेंस सु अदन दुवाइ चखि मतम द 10-15 years से द खोइ अदुगे चेंजेस तो लाकनबगी स्किल एजुकेशन से skill based da ngasai hujik AI kana laise ngasai gi koi chinpha puraga like ta kari yawi haiba thibisiti AI na yam line tawgrane ba Albert Einstein na hairam bado ai like ta ire leib da khangbai kai mathau ta gena adu hang do ga paraga anytime khangba yaba poni sida I da potune ne khanga da budi na ma Einstein haram do imagination is more important than knowledge important haiba do like ta I da mi am ire leib ma anytime you can open the book and adu da gi dum yenga taw yare natra but magi skill set to ma hingna big skill set ma PB hitaraga di aduna impact se positive impact lagtoni economy de heng pharaktoni everyone will be employed sata lani overall growth lakani natra aduna skill set aduna skill set am focus ina ko sigi policy ship si laki harati ko masai ge ina Bloom's taxonomy na ma haje gibto adura remembering understanding ge levels te ki khara wank laga application oriented ko evaluation and creativity sibo lahan ba ma changne ba ko yam nungaije oza ngasi akaswani imphal gi khanu pungpham gi tharumda akoi expert oina lengsin biriba oza Debananda amadi additional director Bisheswar Khumukcham bu aroiboina amukana khurumjari tagachari